Mina igama lami uPraxedes Jeremiah, umsakazi we-Studio 7 Voice of America. Lapha ke ngise-Washington DC, esigodlweni sebhanga elikhulu lamazwe womhlaba ele-World Bank. Lapho ke okwenziwa umhlangano ophathelane lezokulima, ophathelane lezomhlabathi, iWorld Bank Annual Conference on Land and Poverty. Lapha ke umhlangano walamhlanje kumbe waliviki oqalise lamhlanje uphela ngolesihlanu. Engunanzeleleyo ukuthi bagxile kakhulu kwezokusetshenziswa kwemitshina yangalezi insuku eye technology ekulimeni ukuze ukulima kulethe ububele. Okunengi-ke ngizalethulela ngokuya kwezikhathi. Lumhlangano ungenwa ngamazwe womhlaba kusukisela emazweni afana labo-Finland, e-United Kingdom, i-America ngokwayo, iKenya, iMalawi, mbona abeZanzibar, abeTanzania, abe-Uganda laseZimbabwe. Ngizwa kuthiwa umphathintambo obona ngezokulima umnumzana Joseph Made laye ukhona khona lapha, kodwa angikakhulumi laye, njalo angikamboni. Yikho-ke ngizaliqhubela okunengi ngokuya kwezikhathi.